RBI hian credit and monetary policy aneya enga tinge chu nei anei na chan chu poisa chevel sim kha anman adu tu a lo nan a chet boy nuai lo nan mi puya te poisa flow sim ate kha adu tu a lo nan RBI in zenei takin aduangani chumi tan chon credit and monetary policy hi poimo a regulate tin ani chu poisa chevel sim hi inflation dan turte le thil dang sim kha a regulate ani chu an monetary policy chu ni meni kum khata hian credit and monetary policy hi voi ni vel 2 times vel monetary policy hi an change thin ani kha kan shet angai ani chuan he monetary policy hianin he monetary policy poisa chevel regulate dana hianin RBI hin autonomy nei autonomy omzia chu ama in thu nei na sana nei engma in alo control lo ama in thu nei na sana nei ni ama huam chung bi kani chu tuinia recommend Narasimhan committee hi MCQ apoimo ang Narasimhan committee na recommend ani tro khanita ta chuanin tools man ruwa sang nei tani engtinge poisa chevel chu a control mo RBI chuan man ruwa chi sang nei a chung a man ruwa ho chu a control na man ruwa ho chu engtinge kan ti chuan number 1 a chun CRR kan ti te cash reserve ratio te number 2 chun SLR kan ti ang chi te number 3 chun bank rate kan ti te number 4 a chun reverse repo rate kan ti te mo reverse repo rate te number 5 chuan repo rate te parukna chuan MSF tin kan jek ting twin ka jek pe lo marginal standing facility rate ani ta pasarina chuan base rate kan ti te atamani floor rate ti te ka jek vek lo meang atamani kha chang khanin Chisang khanin a regulate ni a omnol exim rate ti small saving schemes interest rate ti tele interest changes rate ti angchi te kha omani khang ho mang khan RBI khanin ramchunga poisa chevel kha a control thinani heng ho zong hi ka soivek lovanga ka epa te khanin a details zo ka entur omanga atlang puikan soyenga cash reserve ratio hi inge kan ti chuan inge cash reserve ratio ramchu han poisa lo tamlu tukta se thil siam chu khat claim si bokta se aboi noi me don an thil man khat tau anga khati khan min thil kha kanin chu don ani mo ani lo le RBI te khanin an lo bank ho khanin an du za sa khami poisa puktir ta se an nei chin ba po puktir ta se kha khanin ati boy vek don ni chu wang chonin cash reserve ratio hi siamantani cash reserve ratio kan ti chuanin bank ho khanin RBI a cash in a poisa in engemoza a cash form in andani cash form in anda chu a cash form in anda tani RBI in allow enting kan tiang allow call sakti na ni chu anti che thailo ta hei hi RBI in a fix ani arete hi RBI na fix sakani an bank in an fix lo chumi za chu kalau da ang ati lo RBI in chumi za chu in da turani ti in arate an fix ani hemi ka chila hin RBI amendment act 2006 sa khanin 3 to 15% vel khanita hei hi minimum le maximum in kara kha 3 to 15% vel hi ani hemi ka video ka siam lai hianin kha khani compulsory minimum chu 3% ai hiam pun lo ni chu banking ka du za ka da anga ti theilawa RBI hne na an poisa neya 3 to 15% vela kha a cash in RBI an da ta ni cash in an da ta chu chung khoi che thiang ri lo ta ni mo kha khani ta chuan in thil tam tak ram chunga poisa chevel chu a control ani mo ram chunga poisa chevel kha a control ani banking entinan banking 15% velat a maximum hi data se chuanin ram chunga khan engi effect omang poisa chevela khan a poisa chevel chun bank ho khan
poisa puk tir tur kha an nei tlem don ani mi pui hne na khanin chuwang chuanin ram chunga khan poisa leng wak kha atlem don ani cash flow kha mi puya cash flow kha atlem don ani tro ani la a minimum angte hi 3% 4% vel hi lo data se ram chunga poisa inglawa kha atam don ani achan chu puk tir tur an nei don ani entina cheng sang khat nei taila ke hi bank lo ni tala cheng sang khat nei taila I 15% ani chon engzang eniang cheng sang khata cheng za somnga hi bank ka da taila cheng za somnga hi bank ka ta taila cheng zariat somnga achia kha mi puinhe na puk tir tur ka nei to don chuwang chon mi puinhe na poisa puk poisa leng vek hatlem don ani lo chuanin cheng sang khat nei ta ila 3% chi kha RBI ya da taila chutian chun cheng zakwa le somkwa le pasari kala nei don chumi puinhe na han puk tir taila chu chon mi puinhe na chon poisa leng wak chu tam don ani chuwang chun CRR rate I increase chuan less money flow CRR rate a decrease chuan more money flow kha khan tani cash reserve ratio kha hetiang chin SLR bank rate reverse repo rate ti angchi te hi nakina arem chanda nangin kan la soyang kha khani se Urjit Patel committee ti angchi te hemi chungchang a hian a oma chu po chu han chiaru lamo khang ti po kha in exam na na poimo donani du tok phatang kina rem chanda nangin kan la siam le donia